Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru no munsi wa kabiri itariki 11 z'ukwi 11 mu 2025. Igisirikare cy'u Burundi kirakana amakuru avuga ko abanyagihugu mu Minembwe muri Kongo babujijwe kuja gusuma, ahubwo ngo ne bavavanure n'umwansi. Nibivanduvanwe nabo bansi nabo bagizi ba nabi hanyuma yuko batidegemje ko bashatse barengana mugabo mu mwanya bakimuvyara bya Rede Tabara n'abandi bakorana bikaba neza yuko bagiye kusumira ibyo ntibishoboka ntibikunda. Inama nshingamateka ya Israel yemeje itegeko risaba igihano cy'urupfu kubifata nk'abaterabwoba barwanya igihugu. Igipolisi muri Tanzania kivuga ko cyare ko indongozi zine zo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bafashwe mu bijanye n'imyerekano yo mu kwezi guheze yiciyemwe abantu inyuma y'amatora rusangi yateye impari. Turihweza ingaruka z'izo ntureka zadutse muri Tanzania, tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Abategetsi bo muri Pakistan bavuga ko bariko baragerageza kumenya umwidondoro wateye ikintu giturika hafi y'inyubako ikoreramo sentare yari yuzuye abantu ku mugwa mukuru Islamabad, hagapfira abantu baba bashika 12 hanakomereka 25. Amakuru ava mu bitaro avuga ko bamwe mu bakomeretse baremvye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu wa Pakistani Mohsin Naqvi yavuze ko ico gitero ari igitero cy'ubwiyahuzi, ko abategetsi batagifata nk'igitero gisanzwe. Umugwi w'inyeshamba z'Abisilamu ziciyemwe ibice wa Jumat ul Ahrar uvuga ko ari bo bari inyuma y'ico gitero, ariko umugwi munini w'abatalibani wo muri Pakistani witwa TTP wabwiye abamenyesha makuru bo muri ako karere ko ataruhara wabigizemwo. Igisirikare cy'u Burundi cishiye ku myidogo y'abanyagihugu bo mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho batabaza bavuga ko bamaze ukwezi inteko z'u Burundi zarabagose zibabuza kuja gusuma. Mu makuru twabagejejeho ejo, icegera c'umukuru w'intara ya Kivu y'Epfo iri mu minwe y'umugwi wa ASM 23 Gade Mukiza yari Minembwe yavuze ko abanyagihugu batagishoboye kuronka imfungurwa canke imiti iturutse hanze. Mu ndwi iheze bakoze imyerekano basaba ko izo nteko zobareka bakabona ibivuye ahandi. Bamaze kumva iyo nkuru, abategetsi b'u Burundi bashatse kugira ico babivuga ko, maze mvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza, ntangura ndamubaza igituma bicisha abantu Minembwe inzara. Ayo madrone bavuga ahaguruka i Bujumbura bahagaze hariya bayabona gute? Urumva imvugo zabo, ingwano y'ururimi niyo bakoresha kugira ngo bumvishe amakungu n'abandi batabizi yuko hariho ikintu kiriko kiraba kidasanzwe. Ariko no bamenyesha yuko abasirikare b'Abarundi aho bari, ivyo bavuga yuko batera abantu bagatera abene igihugu sivyo namba na gatoya. Abasirikare b'u Burundi kandi aho bari ntibasomborotse umuntu n'umwe, mugabo ugiye kubasomborotsa baramwivunaho n'ibisanzwe. Nimba atari ibanga, inteko z'u Burundi zarongetswe muri Kongo ziri he? Zifite ibirindiro hehe? Harahari no hadondagura hose ku maradiyo, mugabo igice ca Minembwe kivugwamo cane gose nta musirikare n'umwe w'u Burundi aho hantu ahari. Bateguye n'imyiyerekano ziheze aho kwari kugira ngo bahuvye amakungu, bafate abana n'abagore babashire mw'ibarabara biyamiriza Abarundi, mugabo atabarundi bari muri ako karere. Nobabwira hamwe gusa mushatse mubaza baba haba ahantu bita Muramvya na Mugeti na Majembwe, aho mvuze hakeyi Abarundi bari
mubaze abanyamurenge babanye nabo barundi ingene barema amasoko atangorane bidegemvya kandi bavugana neza n'abarundi, ariko aho Minembwe bari kumwe n'abansi nibo bari kubavuza amaruru. ariko baravuga ko ubucimbiri bwitwa mu Mikarazi, mu Mizinga, aho bita kuri Zero, kwa Murima, mu Kigazura, ku buryo batagishobora no kuja gusuma aho barasanzwe baja gusumira imbere y'uko inteko z'u Burundi ziza kubagota. Iyo point zero bavuga n'ahandi n'inzira bagomba guca kugira ngo baze kurondera ivyo kurya baha abansi, nico gituma hazibiwe. Nta muntu yera, nta muntu ameze neza bankira, mugabo uwuze akazana kurondera inzira kugira ngo aze kunonera umutekano wo muri Uvira no kubibe duhana, ubu ntibamwemerera kurengana. Mugabo abo muri za Muramvya, Mugeti, Majembwe, abo bose bahegere aho barahaca atangorana. Mugabo uvuye za Minembwe abari kukorana n'umwansi uwo ntarengana, birumvikana nibivanduvanwe n'abo bansi nabo bagizi ba nabi, hanyuma barabe yuko batidegemvye ko bashatse barengana. Mugabo mu mwanya bakiri mu vyara vya Rede Tabara n'abandi bakorana, bikaba neza yuko bagiye kubasumira, ivyo ntibishoboka, ntibikunda. General Baratuza, muguma muvuga ngo umwansi abansi mu Minembwe, umwansi canke abansi bariyo ni bande? Abanyagihugu nibo bariko baragwa mu mporero. Umwansi ari mu Minembwe ninde? Minembwe irimwo Rede Tabara, hariyo FNL Nzabampema, harimwo n'iyindi migwi M23, Alliance Fleuve Congo n'iyindi, bagaca bafashanya kugira ngo bagire inguvu baze gutera ubudugararo. Iyo ni inzira bagomba gukoresha kugira bashike Uvira. Rero duteza kuhazibira kandi nibavyumve, Uvira duteza kuhakingira, kandi mu kuhakingira Uvira ntuhagarara indani, uja ruguru, uja hirya no hino. Ya General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Igipolisi muri Tanzania kivuga ko carekuye indongozi zine zo mu migambwe itavugamwe n'ubutegetsi bari bafashwe mu bijanye n'imyerekano yo mu kwezi guheze yicimwe abantu nyuma y'amatora rusange yateye impari. Muri abo barikuwe vy'imfatakibanza harimwo mu icegera c'umukuru w'umugambwe Chadema, akaba n'umunyamabanga mukuru wawo. Mu ndwi iheze abashikiriza amanza bagirije abantu 145 ivyaha vy'ubuhemu ku ruhara rwabo mu myerekano. Imigwi iharanira agateka kazina muntu ivuga ko abo bantu barenga igihumbi bishwe n'inzego zishinzwe umutekano, naho leta ivuga ko ico gitigiri kirenze urugero. Kuwa mbere abantu amajana barahuriye mu misa yo gusengera abo bishwe. Musenyeri akaba yavuze ko igihugu catakaje iteka cahoranye. Aho nyene muri Tanzania haheze hafi indwi zibiri amatora abaye, ariko ico gihugu kiracari mu cuka c'intureka zayakurikiye. Ibi nico gihugu kitari bwigere gicamo mu myaka yarugwa muri za mirongo. Bivugwa ko izo ntureka zaguyemwo abantu barugwa mu majana. Mu kwihweza icatumye ivyo bishika n'ingaruka bishobora kugira mu gihugu imbere n'ahandi, mu kanya gaheze navuganye na Dr. Joseph Sebarenzi asanzwe akurikirana hafi ibijanye na politiki yo mu karere k'ibiyaga binini. Natangwe ndamubaza nimba yaratangajwe n'ivyashitse muri Tanzania. Byarantangaje kubera ko Tanzania ari isanzwe ari igihugu gitunganye kimeze neza, ubona ko bizatera ibibazo, ariko ntabatekereza ko bishobora kuba ibibazo bivamo ko abantu magana bapfa. Byarantangaje rero, ariko ku kandi urundi ruhande ntabwo byantangaje cyane. Si muri Tanzania gusa, mu bindi bihugu birimo igihugu kibanye ca Kenya, za Bangladesh, Madagascar n'ahandi, ugwaruka gwaragiye mu mabarabara rusaba impinduka. Twavuga ko abanyatanzania barabiye kuri abo, ubona ko no mu gusigura ivyabaye umukuru w'igihugu yavuze ko vyakozwe n'abanyamahanga. Abantu bigira ku bandi, kandi muri ibyo bihugu byose bahuje ibibazo by'uko abantu bakiri bato bafite ibibazo by'ubushomeri, ubukungu bumeze nabi, ubukungu usanga buri mu maboko y'abantu bakeya. Nabo rero bumvaga ko imyigaragambyo yabageza ku guhindura ubutegetsi, hakaza ubutegetsi bifuza, uretse ko atari ko bikunda no kumera. Ariko kuvuga ko byakozwe n'abanyamahanga, ubundi niko ubutegetsi buriho bwose mu bihugu byose bakunze kuvuga ko ibintu byakozwe bitakozwe n'abanyagihugu, ko abanyagihugu n'abantu beza, ko ahubwo buriya bashutswe bagashukwa n'abanyamahanga. Simpamya ko ari abanyamahanga. Niba n'abanyamahanga baragizemo uruhare urwo ari rwo rwose,
ni ukuvuga ko mu by'ukuri bahereye ku bibazo bihari bihangayikishije abaturage, ariko ngiye numva icyo kintu cy'uko ari abanyamahanga ntabwo ngiye numva nkemera cyane. ubu rero umuntu yokwitega ko ibintu bigiye kuzohinduka muri Tanzania nk'uko ari igice cy'abanyagihugu babyifuza? Kuba iriya myigaragambyo yarabaye ku buryo ubutegetsi butateganyaga, kuba byaragaragaye ko uriya shyaka riri ku butegetsi kuva muri za 60 iriya Chama cha Mapinduzi, ubu ngubu byaragaragaye ko hari abantu batabishyigikiye kandi benshi, ngira ngo ni nk'agashyi iryo shyaka ryakubiswe. Ntekereza rero ko biriya ni isomo ryavuyemo, nizera ko abayobozi iryo somo barifata bakarikoresha ku buryo Tanzania dukunda, Tanzania yakomeje kugira umutekano mu karere, ikaba ari urugero rwiza, ikomeza kuba urugero rwiza, ntigiye kuba nk'ibindi bihugu byo mu karere. Mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini himirije amatora muri Uganda mu mwaka uza, mu uzokurikiranaho mu Burundi no muri Kenya. Umuntu yokwitega ko ivyashitse muri Tanzania bishobora kugira ingaruka no muri ivyo bihugu ndondaguye? Birashoboka rwose, birashoboka kuko ubu ngubu hari ibibazo by'ubukungu bitoroheye urubyiruko, kandi urubyiruko rufite social media, ruraganira, rurakurikira ibiba hirya no hino. Ni ukuvuga ko niba muri biriya bihugu batagerageje gushyiraho inzego zikomeye ngo bashyireho ingamba z'ubukungu zihamye, cyane cyane muri Kenya kuko bafite n'amateka y'imvururu muri ubwo buryo bw'amatora, haba ikibazo. Muri Uganda naho bijya biba, ntabwo bikabya cyane, ariko bishobora kongera kuba, cyane cyane ko Perezida Museveni uri ku butegetsi kuva muri 86 azongera kwiyamamaza. Mu Burundi naho hazaba amatora, ariko mu Burundi burya ntabwo nteganya ko hashobora kuzaba ibibazo bikomeye. Burya abarundi baracyafite hahamuka ryo muri 2015, ku buryo ntabwo ari abantu bashobora kwitabira cyane imyigaragambyo bajye mu mihanda nk'uko babibonye hirya no hino. Uwo yari Dr. Joseph Sebarenzi. Ni 10:41 muri studio za BBC London, 10:41 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Abashikirizamanza bo muri Turkiya bamenyesheje ko Ekrem İmamoğlu, umukuru batavuga rumwe n'umukuru w'igihugu Recep Tayyip Erdogan, yagigwa ivyaha birenga 140. Baciye kandi basaba za sentare gufuta umugambwe mukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi witwa CHP. İmamoğlu, umukuru w'igisagara ca Istanbul, niyahamwa n'icaha ashobora gufungwa imyaka irenga 2,000. Ivyo vyaha ahanini vyerekeye ibirego vyo kwibisha uruyeri. İmamoğlu yafashwe mu kwezi kwa gatatu. Ico gihe akanama k'ishiramwe rya Buraya gasavye abategetsi bo muri Turkiya guheba ivyo birego. İmamoğlu aguma hakana ko atakoze. Abandi barenga 400 ni bagirizwa hamwe. Inama nshingamateka ya Israel yemeje itegeko risaba igihano cy'urupfu kubifata nk'abaterabwoba bagwanya igihugu. Intambwe ishobora gukoreshwa gusa ku banyapalestina bagiriwe n'icyaha cyo kugaba ibitero bigwamo abanya-Israel benshi. Ni inkuru ya Yolande Nel mwumva mw'ijwi rya Prime ku magenge. Umushikiranganje wa Israel wo mu ruhande rw'abagendera ku murongo ukaze mu gushira imbere inyungu z'igihugu, extreme droite, Itamar Ben-Gavir, umugambwe wiwe ariwe wazanye iyo ngingo, yahimbawe cyane havyerekana mu gutanga imbombo inyuma yaho iyo ngingo yemerejwe mu nama nshingamateka ku majwi 39 kuri 19, ariko iracasigaje izindi ntambwe zibiri imbere yuko ihinduka itegeko. Mu gihe igihano cy'urupfu kibaho ku vyaha bikeya muri Israel, kimaze gushirwa mu ngiro kabiri konyene kandi kimaze imyaka 10 kidakoreshwa. Iryo tegeko rishasha ryoca ritegerezwa gukoreshwa ku bantu bo kwagirwa n'icaha cyo kwica hashingiwe ku ivangura ry'amoko canke urwanko ku banyagihugu, kandi hagamijwe kugirira nabi igihugu ca Israel. Urwego rw'ubutegetsi bwa Palestina ari rwo rutegeka ibice vya Cisjordani vyigaruriwe rwavuze yuko iyo ngingo ari uburyo bushasha bwo kurushiriza gukomeza umurongo ukaze muri Israel no gukorera mabi abanye-Palestina. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu Buhindi yavuze ko yategetse abajejwe umutekano guhiga umuntu wese yagize uruhara mu guturika kw'imodoka kwabaye ejo kwibarabara ry'yuzuye abantu mu mukuru Delhi. Amit Shah yavuze ko bigoye kumenya icateye iryo turika.
gushika ibimenyetso vyatowe aho hantu bisuzumwe n'abahinga babijejwe. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Rero yarashyize Rurira Chris amubwira umushinga mufiteho. Hagati aho dore ko hari uwemereye Pascal kumuha amakuru yizewe kunda mukobwa Jana twite. Ubu se byifashe bite? N'urunana. Kuva ngo urishimye se ushimishijwe n'iki Mujyana? Nshimishwe nuko inyigisho twaguhaye wazifashe. Ukuntu wanje gusukura ibikoresho byo guteka mu mfashabere y'umwana. Binyeretse ko wita ku isuku pe. Ntago nabyibagirwa kuko yaba wowe cyangwa abaganga mu bitubwira kenshi. Ni byiza rwose. Umubyeyi ugeze igihe cyo guha umwana imfashabere agomba kuyimuhira mu matsinda y'ibiryo yose twavuze ariko cyane cyane akabikora yita ku isuku yabyo. Yego byose ndabizirikana Mujyana. Harya si ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, tukibuka kongeraho byibuze kimwe mu bikomoka ku matungo. Urabizi rwose kandi ndabona mu byo ugiye kumutegurira byose birimo. Hari ikirayi gitera imbaraga, ibishyimbo byubaka umubiri. Nabyo ngibi. Ndabona wateguye n'imboga, imbuto zirinda indwara. Mfite n'amagi Patrick yanzaniye, nge nongera mu ifunguro ry'umwana kurana ubuzima bwiza. Ni byiza cyane ko ufatanyije na Patrick kwita ku mikurire y'umwana wanyu. Muri iyi minsi ntacyo mushinja rwose pe. Akomeje kunyitaho nge na bebe mu buryo bwose bushoboka. Ahubwo hari icyo ndashaka kukubaza Mujyana. Ko ari cyo cyanzinduye se, urarenda kunsaba uburenganzira bwo kumbaza Nadi? Nyine kuzi ko bamashisha kibondo, buriya ndetse igikoma nkashyiramo amata mu rwego rwo kongera ibikomoka ku matungo ku ifunguro ry'umwana, byaba ari bibi? Oya ntacyo bitwaye. Nk'uko nabikubwiye. Ikibi ni ukuvangashisha kibondo n'andi mafu asanzwe nk'amasaka, ibigori, ingano n'andi mafu. Ibyo byo ndabizirikana sinshobora kubikora pe. Kimwe nuko nta wundi ngomba kuyihaho uretse umwana wanjye wenyine wigenewe. Nukuri byo ni byiza cyane. Ndakumva Mujyana. Ubundi nkuko nabonye bikora neza, ntuzigere usubira inyuma mu kwitwararika isuku. Ko mwabitwigishije koko isuku kuko ari isoko y'ubuzima se, urumva nayireka gute? Isuku y'umubiri, y'imyenda twambara, naho tuba muri rusange ni ingenzi. Ukibuka gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, wita by'umwihariko ku bihe by'ingenzi. Ibyo nabifashe nka dawe uri mu ijoro nonsiya. Igihe mvuye ku musarane, ngiye gutegura amafunguro, mbere yo kurya, ngiye konsa umwana cyangwa kumugaburira, maze guhanagura umwanda cyangwa gukuraho umwanda we, no gukora ku matungo. Urakoze cyane Mujyana. Bravo. Ndakumva pe. Aho ni 10 ku 10 nta n'igice nakuraho. Urakoze rwose Mujyana. Ibyo nabikora neza rero, uzaba urenze umuryango wa indwara zikomoka ku mwanda. Yego. Harimo impiswi. Ndakumva. Korera. Yego. N'amacinya. Inzoka zo mu nda. Yego. Bityo abana bawe bakore neza batagwingiye kubera guhora barwaye impiswi. Hanyuma bagira ubuzima bwiza. Urakoze cyane Mujyana. Ariko nshakaho iki wa mugore we? Ubwo suri mu biki waretse gutera isesema? Uko nukuririmba cyangwa nukujwigira? Njwigiriye suribwaye. Nawe jwigira nimba ubishaka. Komeza wabire nakubwira iki? Habayeho umugore wasambanaga n'umukoresha we wo mu kazi. Bakisigaza inyuma babeshya ko bagiye gusinya amadosiye. Ayo madosiye yasinyirwaga mu kizu kitaruzura. Ayo madosiye yavuyemo inda. Ubu uwo mugore aratwite ashaka kubeshyera umugabo babana ngo niwe wayimuteye. Bwakeye mwe kwa Pascal. Rata komeza ntabwo twaheje rangwi. Ese burya mwibereye hano mwese. Baramutse ariko Pascal. Nibizima bwakeye. Yego. Ko mbona mukobwa Jana se umunwa ukuruye bureshejeje n'ubumununi. Cyagenze bite? Agacupa yabuze. None icyaka kimeze nabi. Icupa se wa mubyeyi we ugira ngo riracyaboneka ko ibintu byakomeye amafaranga yabuze. Niba mufite umwanya muze mbahe ikiraka. Gusa singibahaye kugira ngo mubone yo gusengera da. Umwanya turawufite. Hari aho twagiye se? Ahubwo mbwira. Ni icyo gukora iki? Ndashaka gutera umuti imboga zanjye. Nabonye udukoko twatangiye kuzizamo kandi rwose zari imboga nziza zisa neza. Njyewe rero rwose ntabwo nakorana na mukobwa Jana. Ubwo ikirakura cyima cyangwa igihe mukobwa Jana ko ntabwo nakorana nawe. Kahuri. Kubera iki se mudashaka gukorana kandi iyo mukoranye ubwo bigira vuba? Nkiri kuvoma amazi yo gufungura umuti nawe ugafata ipombo ugatera. Wikwirirwa umwinginga rangwi.
nanjye ntabwo nshaka kwiranwa nawe mu kazi. byagenze bite se ko mudashaka gukorana? yihorere wa mubyeyi we ngo si ibyakuvugwa ni ibyakunumwa. ngaho da niba ari ibyakunumwa rero ngo nanjye reka ninumire nta kindi numva nakora. gusa Pasika ndakumva, mu gihe utera umuti uze kwibuka amabwiriza yo kubungabunga ibidukikije. wonjyanye gukora mu gishanga nanone Rangwe? Sinakongera kujya kwangiza igishanga cy'abandi. Sinakongera. Ntabwo ari ukujya gukora mu gishanga Pasika, ahubwo icyo nkwibutsa ni ukwirinda kujugunya aho ubonye uducupa uza gukuramo umuti. Ubwo ndadushyira hehe? nyine utwegeranye ndaza kukwereka aho tudushyira ahatagera abana cyangwa se amatungo. uratumanuka hejuru mu giti se? ye umvuye na di ese wabanza ukansuza ukabona kumbaza aho mvuye Pati. oya banza umbwire mbere na mbere uvuye kuri kimuri rutoke aya masaha kubirakariye muze. ariko se vuga buke wageze ngo ubusinaje kubona nkabona ikigabo kivumbutsemo kije kigukurikiye kitazi ko mpari. ese nibyo uri mukeka ariko urafa Patrick wanjye we mbese ubu nkamvuye kugira ibyo nkora muri rutoke aya masaha. ugira icyo akora asareba amasaha? oya we wosinge Patrick wosinge rwose. oya humura nanjye sinari nkomeje na di gusa nyine n'akantu ko gufuha nikabura moda. none so ujya gufuha ntubanza no kwitegereza unubona ko mfite imboga mu kiganza. izo suzikuye he? nizo nari ndimo gusoroma hariya mu rutoki nyine nze nongere mu ifunguro ry'umwana wacu. ibyo nuko numva atari byo na di uri muri asoroma imboga mu rutoki utazi nyirarwo? ni byiza cyane ahubwo abaganga bose ndetse n'abajyanama b'ubuzima bambwiye ko ari byiza ko kuri buri funguro ry'umwana habamo imboga nka kimwe muri birinda indwara. kumuha imboga ni byiza byose imirwanya na di ariko kumuha imboga izo wagiye usabiriza mu baturage nicyo kibazo kimbabaza. none se nabijyane Patrick namureka akarya ibyo bitagira imboga se kandi nshobora kuzisabiriza nkazibona. umva na di uzaze ngo umurimo uhingemo imboga uzajya ugaburira umwana wanjye urumva ntabwo umwana wanjye yatungwa n'imboga wirirwa usabiriza mu mirima ya rubanda kandi no ntawe undusha isambu. uvuze ngo ndakubwiye ntuzaze nkwereka umurimo uzajya uhingamo kugira ngo ubone ibitunga umwana wanjye yewe ntabwo wumva koko? none urakomeje Patrick uje nzazinduka n'isuka cyangwa uri kwikinira? iyo mikino si inziho cyangwa nakina ku mirire y'umwana wanjye. reka nkwereke rero n'ubundi ubu burije nta mwanzuro twabifataho reka tuzabivugane ejo muri rusange tubone kubifatira umwanzuro. sawa ijoro ryiza ubwo nahejo. hakusekiri ku cyumbabaza ko numva kuva wagera aha nta jambo ndavuga ubwo nkubabaza ntereya. ngaho nawe ibaze kuva nagera aha nta jambo urambwira kandi maze amasaha arenga 2 turi kumwe. none se nigeze mpuguka reya ntiwinjiye ndi kuri telefone umuntu wa nyuma sibwo musezeye aka kanya? none se uhamagawemo n'abantu bangahe turi kumwe? si 3 se? yabaye 4 se kandi ibi bintu ubu nkora ni ukuri Imana izabikwitura sheri. ese ubwo nibiki mba ngukoze Imana izanyitura reya ko ntagututse nkaba ntagukubise nkaba ntagusuzuguye nibiki nagukoreye? ese sheri utekereza ko kuva mu kazi nkigora nkaci wawe kandi ngomba kubyuka ngasubiramo mbiterwa n'iki? sinabihamye 100% ngo no kubera iyihe mpamvu ariko nkeka ko mbese nta nubwo uzi impamvu ngusura. nibaza ko ubushaka ko muganira. wakabimenye se nyine kumva nshaka n'uwo tuganira nkamubwira ibyo niriwemo akanyumva akampumuriza akanankomeza. ariko nanjye sinabihakanye pe. none se kutabikora ko nzaho kunganiriza ukiganirira n'inshuti zawe zo kuri telefone. ariko abantu tuba tuvugana iby'akazi none se mbihorerera. ese ubwo ibyo bintu by'akazi muba mutaganire mu masaha y'akazi mugatangira kubiganiriraho mugeze mu ngo zanyu ni ibikira? none se ko tudakorana ngo ubuze imiterere y'akazi kacu urumva nabigusobanurirane? ukabivugana n'abakobwa gusa se? utabeke n'abakobwa gusa twavuganye kuva wagera aha? wavuganye n'abakobwa 3 hafi isaha umugabo muvuganye n'uyu wa nyuma kandi we ntimunatindanye uhise umubwira ngo muzabivugana ejo. kuki ibyo ku kazi kawe ubivugana n'abakobwa gusa? ariko niperereza noneho urimo. none se niba ari bonyine tuvugana uragira ngo njye mbabwira ngo kuko muri abakobwa ntimumpamagare? kiri utinya Imana wahamya ko abantu bose mwavuganye ndi hano mwavuganaga ibirebana n'akazi? reya ntabwo ntinya Imana kuko bimbwiye nsanzwe nyitinya kandi nyubaha atari ukubindahije. niba wumva uhamanya n'umutima wawe ko ibyo uvuga ari ukuri zana telefone yawe turebe abo mwavuganye ugende umbwire n'amaserivisi yo kwa muganga bakoramo. icecekere mama wicecekere ucecekere mama guheke.
mwururutse tubanza tumuhe igikoma muza ashobora kuba ashonje ayo mara ni ay'inzara cyangwa umuhe ibere mama ubu se iryo ashaka ibere ndarimuha serera imiti jya mu nzu nzanira igikoma nk'umwana akaze genda ukizane muza kandi iyo watumye ahubwo wowe genda ukizane ibi byana byabaye bitera mwangegera mwe murasiganira kuzana igikoma no kujya gushaka amafaranga yo kukigura muza karame shinguka ngaho nzanira igikoma nihera umwana hari igihe ari se icyo natese cyagiye he kaze yakinyweye wimbeshya niwe wakinyweye kaze nawe muza mumbabarire ntimumbwire ko mwanywereye igikoma natekeye umwana wanjye kuko nabica nkanabahamba mureba tubabarira ntabwo tuzongera mama mbababarire mwese munywa igikoma cy'umwana mwambabariye nyine nuko twari dushonje cyane ariko ntabwo tuzongera mama mwari mushonje saa sita ntabwo mwanokeje ku ishuri none se biriya byo ku ishuri byaguhaza byonyine mama kandi twari twanaburaye kandi mwanze no kwishyura abayobozi baba batubwira nabi ngo tuzi kurya gusa kandi ababyeyi bacu badashobora gutanga umusanzu w'ababyeyi nuko ye kuko tutatanze umusanzu w'ababyeyi rero namwe mumpimisha kunywa igikoma cy'umwana none se ko twari dushonje reba twaburaye ku ishuri baduhaye bike none n'ubu twari tugiye kuburara iyo mubwira so ntimumufite kandi twamubwiye akatubwira ngo nta mafaranga afite ngo nimujye kubwira nyoko mama se mumubwira niba babyaye mwabyohemwe cyangwa muramubwira muza aho ari nyine nyoko yavugaga ni wowe mama wacu nyine nyoko yavugaga ni wowe shamuza nawe kaze ngiye kubakubita uyu munsi zirabanukaho watubabariye ko tutazongera mama mwangegera mwe se azajya yirirwa ntesha umutwe namwe mu ntesha undi murumva nzabashobora murashaka ko nzasara nkiruka mu muhanda ako se ntukarakazwe n'ubusa boshya abana sheri hoya reya njye rwose ntabwo ibi ngibi mbikunda habe na gato ngaho mbabarira sinzongera igihungu cya mabukwe ngaho mwenyura nizere ko imbabazi nzibonye erega ikibazo si ubwa mbere ibintu byo gufuha no kugira ibintu intambara urabikunda kandi si byiza erega nanjye n'urukundo rubintera none se ubona ngufuhira kuko nkwanga sheri erega uragafuha ufite impamvu ariko se nkaho ubufuha ugendeye kuki ku rukundo rwinshi cyane ngukunda ni ukuri kuva twamenyana igihe cyose mba numva ngushaka kandi nkumva ngushaka njyenyine nta wundi tugusangiye ku buryo se nzareka gukora akazi kugira ngo utagira uwo munsangira nyine akazi ni akazi nta kundi byagenda ariko byibuze niba ugeze mu rugo by'umwihariko igihe turi kumwe iby'akazi rwose bibe bigiye ku ruhande nanjye nkubone mu buryo bwuzuye uwo si njye rero kuko sinakumva ibintu biri gupfa ngo niturize ngo nuko nageze mu rugo ubwo uzashaka undi ufite uwo mutima undi se namukurayo ko mu basore bose bo ku isi bahiga mu mico no mu myitwarire ko barusha ubuhanga n'uburanga atari we yaba nde wundi koko iyo ni imitomashana y'abana bakiri mu mashuri yisumbuye ku isi twese abantu turi kimwe oya kiri wowe urihariye pe iyo ndebye mbona uri umumarayika wiviriye mu ijoro ukaza gutura mu isi nuko ye none ngewe mikayeli cyangwa gaburiyeli ahubwo n'abamarayika urabaruta sheri kuko iyo ndebye amafoto yabo aho babashushanije mbona ntawe muhuriye pe christian marayika ntubuze byose nteye amajeke si ukugutera ijeke pe ni ukuri jyewe namaze kukwishyiramo ku buryo unkatiye kubyakira byangora ikimbabaza ni uko ntacyo uri kumbwira cyerekeranye n'iki se kandi erega kiri mu by'ukuri turakuze kandi igihe tumaze dukundana twarashimanye nta wigeze agira inenge abona kuri mugenzi we kuki tutava mu rukundo ngo dutere izindi ntambwe zisatira ku bana ngaho rero nuko bimeze se cyane rwose none se wowe urumva bimeze bite dore wanze kunjyana iwanyu ndakubwira ntibyibuze uzazinge nkujyane iwacu nabyo warabyanze utambeshye narabyanze reya nawe se kubyemera ntubikore bimaze iki ngaho mbwira amatariki nanjye nyaha ababyeyi batangire bakwitegure nibura dore n'ubundi mama yirirwa mbaza impamvu ntakijya kuruhukira mu rugo nkabura icyo musubiza barakoze mu gikino cy'urunana imbere yo kubasezerana ndabibutse ko igisirikare cy'u Burundi kirahakana amakuru avuga ko abanyagihugu bo mu minembwe muri Kongo babujijwe kuja gusuma ahubwo ngo nibavavanure n'umwansi amakuru n'umunsi rero hagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagariwe na Mark niyo nkuru twafashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Suzanne Lennon mwakoze kubana natwe mu gihejero cyiza mwese